ukur kami anak berusumbiring. Bicara sehen kami lebih ke hamba kambil kehormatan ku tengah-tengah jabu kalimbu unta. Gua kap numpal arih kam anak buru surbat timergana. Oi, ai ngomerandal pal. Adi kambil kehormatan don dusu dilaina. Iya, ngomong kebaji sehen ku jabu kalimbu unta, sehen ku jabu anak buru surbakti. Iya, 6 lebih mari. Iya, 6 sehen ku kalimbu unta. Iya, alokan netading. Periksa ada ya, si mereka lebih tua man sukut res biak senina. Oh sukut. Ibas jasa ngeng ngobawa belus lambar ras tingkatkan ganting manuk. Guna karena siegrina ngusang hari-hari kita nak meru. Karena utang peradatan nandangi kali bubunta. Giala pulung ibas sangen jendai labu siruk ruk. Ibas nangin nangkih mata warenda ngopulung tampak krina kali bubunta. Coba nung sekali narimpal entah lid dengan kini perubahan bagaimana ukur kalimbu kami sembiring mergana. Siwa 166.000 tapi bas wari sisendah siwa 126.000 malah bukan dulu perubahan. Ngau? Ya, biak senina 56.000. Kalimbu busing kalau berai-berai 666.000 malah bukan dulu perubahan bas kam kriya kalimbu kami. Katakan numpal luas si menjilenkan kalimbu telu sundalanan amak mengkapal ikutenna. Ya aras luah amak kapal bagai beres luah amak kapal ngau sikap kena anak beru sempiring gua nindu kam kriya kalimbu kami malah oleh perubahan bagai pekam kalimbu kami singalau perninin 326 malah boleh perubahan bengkila kam krina reina malang ya man kam singalau perbibin luandu si jela man lan kendun 266 malah boleh perubahan ya aires kita man kam sirembah kulau 166 malah boleh perubahan ya kita sabai anak berukrina 216 malah oleh perubahan ya empal was kadinona lalu perubahan ya men kam ada beru sembiring gua baca pesunduman kami. Jadi bes kita pedalan tempat-tempat indah telu kali irdalan siban kelah metur mau bagai. Jadi si pemenang lebih menkam anak buru karung merkana sikap kam. Gelah nai pedalan kami kena tempat-tempat indah. Ijang kau rusada arih du ma batang unjukun besuari sesendah. Siwah 126.000 sirdalan siwa 166.000 ma bagai kini awai biak senina 56.000 menkama nak buru korong merkana ngobanti pesundu 606.000, Singalo Perkempun 386.000,
Singalo Perbibin 266.000. Mengkaman nak buru karo merkan kau baca buat tu. Rp166.000 sampai Rp216.000. Iya, payung barang na rikut labo sambar na pengeluh. Ya, jadi bagai kainaria itu. Iya, bagian pengeluh. Gua kin ngenda karena baskam pemerintahan setempat. Na artinya di tuku surat yang labu ini saja link ngenda sidi administrasi na. Iya, gua belikan na pengeluh. Gelah nata kami nikap kenca. Hari Selasa tanggal 6 bulan Waluh 2010 siwah jam 11:24 kami pemerintahan isahkan kami perjamuan dubes Jamburu Serbaguna dalam udara endah. Jadi menkam pengantin rekam lewenti si kujenda. Ya, menkam sidila kira sidi beru. Enda pun ukur sekin. Entah jagi kam pagi tading. Habis pagi catat kendu pernikahan do enda. Tukur du pagi sekin. Ija pagi gontong royong nina pemerintahan. Habis kam pagi cepat reh. Bagai pemenkam anak kami sidi beru. Entah lik pagi temui ita kerina bagai pemerintahan reh kurmah do. Sikap bandu kerina ngalau-ngalau ca. Deh. Pagi penuh kursi gede tambah hidup. Sangat kamu pencabukan manteki pencabun si baru beswari sudah hendak. Kau banci kamku pelaminan. Ibas nak mata warenda. Erdana kendung peradatan permen kami kutu tengah jabu surbakti mergana. Makana lama lem ate kalimbubu kami adina lakin dahi kalimbubu singalo lumas. Makana reh kalimbubu kami radukan kami anak buru sembiring ku tengah jabu kalimbubu ta grana isakan kami ulumas ku tengah jabu kalimbubu ta. Iya, sabar kam tisik. Banci Amin tua. lagi go terlambat waktu ta. Iya, Sabar-sabari. banci tua. Iya, ngor sadari ndori. Iya ta. Iya tua. Ibas surah-surah dunang dangi jabu kalimbubu kami ginting mergana bagai peri ku teman na sendalan nggo meriah kelukurna. Bujur isakan kami nandangi buang kami tua. Iya. Ngordai alokan na tukur. Ainda peseh ulu mas ku benamas ku jabu ulu mas seken cakar jabuna salih mena jadi ulu mas. Go. Jenda ainda seken tukur ibas surubat timergana nari res katakan piga-piga singalo ulu mas reh kari ku jabuna je ia resada perkundulna resada ia manina surubat timergana tua. Baci. Iya mah. Bagai pe kami impalku mami nina turangku. Reh nia surbati merganar kelang kena anak bruta. Endan denggo alo kena tukur. Bagai peli ras benamas nakrina. Ibas warisi sendah labo kamenda ngalo kenulum mas. Ngalo kentukur ngenda kam ginting mergana. Ibas pak saman kari piga-piga. Raduman kita arah kam kari kundul piga-piga nina. Surbati merganar kelang kena anak bruna. Enda, enggak seh. Kehamatan dan kalimbu buta singalo ulum mas piga-piga dalanan gia ia tua resada ia ngalo kenca ibas jabuna. Amgo sada amak sada kundulen arkitekan agi kami isahkan me 3 bulan singgo lewat jadi buru ginting radu seh kam
dudur kentandu krina amin nakam skala dia ngalo kenca. Angkat tangannya, terima. Jadi man bandu mami nina turangku cubaban belas dunang dangi berebrendu. Deh, apa ikam singrana? Bujur ibas kesempatan enda jenda nggo alokan kami ulu emas ibas kamnari bubere kami Tuhan tetap si masu-masu bujur Tinggal lebih kam krina kalimbubu kami ginting mergana karena pengalon dundai enda kora tinggal lebih sembiring merganar kelang kenanak bruna. Iya. Apa ingin enda deba teman nerdalan teman sadapiring kalimbubu kami ginting mergana. Ginting munte ikutan na. Ginting munte menggelarna kundulan. Owai. Jenari kakana. Ginting munte ka. Ginting munte kas kalinari. Engko. Barus. Bagai besi perdemui kalimbu kami sembiring mergana krina. Ya. Kak ginting munte ndali. Iya. Iya, rehni na kalimbubu kami ginting mergana. Adi karena sen gomendai beliganna tatap nu perterem kami nina. Iya, derem kalimbu buntan nina pika-pika dalam nina pa. Tambahin nina kalimbu bunta, seken tambahan nandai pa. Ena tambah na tua. Enda tambah na 10.000, jadi jumlahna 266. Gua nindu wan katandu. Ngo. Iya, adi karena mata duit gulik beliganna rehna kalimbubu kami apa tambahna terbelinan nina. Iya, enda zakandai. Gedung sekolah na bermain karena berendun tahpi kempundu ginting sembiring mergana endang gomenda dung kuliah na. Adi jelit je beru ginting dair kata kam gelah ngobaci legina. Kami saja katandu gelah memetir nih. Iya, kam kebu kami. Mau bagi? Pido kami ditambah nama bapak doi kami ditambah nama malam kelati kami. Jadi enda ngalo kami ulu masuk kita kena bangdu ngorjabu. Harapan kami, adek, hula pagi nari buat do adilah beru ginting, beru karwah, kalak karwah ngomalam mati na jumpa. Monggo tang doi, dua anak kami, hula pagi tadi kami ginting mergane. Iya, berikan. Anda pagi ongkos ngulihi kami. Adi kurang pindah man bapak dua tambah na ya. Iya, enggak salam ya. Salam. Iya, salami mami res mama. Iya, salam krinya. Adi engko kamdung salam, makana surut kam. Iya tua. Seken permen. Dahi ku jabu kalimbu. Iya, cakin ngene mami nina turangku kelah kalau kena ciken-ciken perjabun kempundu sembiring mergana. Ya, terus belakang. Singalo ciken-ciken tarigan mergana bagepe ras tambar malam ikut ras krina puang bagai kia mergape nari lang alabukun kami kamana berumilala. Iya, engom pas kata kedua ndai mah. Oh, wai. Adi bagai mau ke kami si bre kedua dayari gelah kali buta. Iya, krina kam kalibu kami ciken-ciken sisahkan anak berumantrindu milala mergana ku tengah-tengah jabundu 486.000. Coba kemari laper belas kali bubung kuenda begina ku akam dai ginting mergana mindo tambah payo labo tambah ini na seken pa tambah nak jadi ngor nemu
456.000 gua nidu kam kerina kali bubu kami singalo ciken ngonaruh tendi ke rumah gelem upah latih mau gay iya bocor dagi gua ngenda kira-kira gua may baji surun anak buru menteri do iya ai rehnina kali bubu kami gua may malamati kami kehamatan ban anak buru menteri kami gelah ratur karya cerenda gua may resek-sek gua banci ya surun nina